zabluda da možeš bez crkve, zabluda da možeš sam, zabluda da sve znaš, da ne kažemo zabluda da huliš na crkvu, kao što mnogi pohule, pa se posle čude šta bi sa ćerkom, šta bi sa sinom. Ćerka ne misli da se udaje, ona ima ženu, ćerka joj živi sa ženom. Otac, on je mislio da može, da zna, da umije, da mu crkva ne treba. Ako je prešao dalje, a uvijek dalje odemo kad se pogordimo, pa kad tajno, duhovno prezremo učenje crkve, to je najgore. Takav pada najniže. On, ali ne samo on, nego po Božjem dopuštenju, ode mu sin, pa mu sin živi sa partnerom, pa ga gleda mučenik kako se za ruke drže, kako planiraju. Vidite, to je bezumlje, to je već probijanje granica. Tu nema više komentara. To su posljedice. Tu jedina mogućnost je u velikom, ognjenom, znojevom i krvavom pokajanju. Nema drugog izlaza. Oni planiraju porodicu.